салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Созен хубен тинҷем бародарои азиз. Чӣ ҳол дорем? шомаде бародаро, чӣ гап хабарай? Чӣ ҳол доред? Чӣ кору бародаем? Кӣ дар кӣ ҷо қарор дораву? Чӣ гап хабарай дигаву? Силкаи эфира дар шабакаи телеграмам дар историяи ватсапам мондагиам гирен, кадометон ки эфир даромада суҳбат карданен, ана через ҳамун силка биёен суҳбат мекунем. ва алейкум ассалом. Мешава, раҳмат соз тенҷ хуб. Шумо созе хубен худо. Прическара бераҳмаш нестакс. Прическара бераҳмаш. Парикмахер бераҳмай барои ава. Тоҷ такси, салом алейкум. Сози Тоҷ такси. Биё як бор турам эфири мо бирои қа суҳбат кунем. ва алейкум барсалом. ва алейкум барсалом. Ман дар шаҳри Санкт Петербург. Яка гап надорам то шери надорам. Зинда боши ҳазор раҳмат. Ҳамун телефона ташки ҷон. Чой тамом, чой манам таём ҷон. Саломат боши. Рав турам рав бар вақти беба. Зан вай рафта ки амҷа вали. Хисрав ино амҷа боша, хисрав ино амҷа. Саломат бошен. Ва алейкум. Исмоил Шакарови очаи ку борем хурдани. Чиста шакаровхӯрӣ. Хуртонек. Шакарови овӣ гап нест охи. Ба ҷону дил ҷон дорам. Шакаровои очаги шакарови овиро меган. Шакарови овӣ хурдагӣ некеят шаваям ба маза мешава. Фатири кӯраки қатӣ боша, фатирои хеле қатӣ. Хонанда мекунан ки фатири варақӣ не, фатири кӯраки. Мо вай фатири кӯраки мегем. Эсуда прическа ранги Гитлера. Ва алейкум ассалом. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Гап нест ака, биё охӣ мекунем. Мехалҷиён. Ва алейкум барсалом. Мешава, алҳамдулиллоҳ созум хубам. Ту ба чӣ дуромадаси? Ба VPN. Баъзе
телефоно да ютуб айкор бомнага. Шерали ҳаминҷода боши эфир дуро. ва алайкум барсалом. Ман холаём ака нестам. Подписчики ашадид модари ғариб айраёни Куйбеш. Мардуми Куйбеш, салом алейкум. Почем гашиш, брат? Нависа гашиш что это? Лаба. Кия? همونجا مونه. و علیکم برسلام. و علیکم برسلام. چی گپ خبره؟ کو نقل کنین برادرو در کی جوین؟ چی گپ خبره؟ چی حال داره؟ و علیکم برسلام. کشه پیلتا را خود نیست. اپای سیورا. پیلتا همه چطور نکشین؟ تمام جواب زن روی ببر وقتی؟ اوخی بکار نیستم کارم سسته بگو. گذاره بگو بکار نیستم کارم سسته. وای لیت انرژی. وای ارسکولوی ناو برومه. اسپرای بوری. ارسکولو سپرای کریم. ولیکن همین سویه های. نه مازی زودتر اینا. مازی سویه اینا. پروس رنگش کم زدیم. رنگ بود شدهشه. چی؟ سلام علیکم. علیکم السلام. سلام چه حال داری برادر؟ سلامتی خوبه که تنجی کارو خوبه؟ میشه الحمدلله. خودت چه حال داری؟ خوبی تنجی؟ میشه الحمدلله. خیلی نک تاجیک ده امینا برش میدیم رها. یا آدم نه سندکی ساعت 23 زن روی به بر وقتی. آدم اپورا گفتو که زن روی به بر وقتی کو. اما گفتم که ساعت 23 میگه. السلام علیکم عزیز خوبه سلامتی چه حال خوبه؟ داری؟ توش تاکسی سلامتیات خوبه؟ میشه شیرالی الحمدلله. برادر. الحمدلله که توزی که اسماعیل تنجی. میشه اینجا شتیم نونی خو خورده. یا گردچای گرم دروی کنیم چخیله گردچای و چاگی. اوه خوری چخنی؟ کاری نواسیبی سایچون گجو خسته اومده است. مولجان سوز تنجی برات. سلام علیکم. مرک تو تو در کجا یک کار با کلا میگیری نمیگیری؟ یادم میفهمون دم نواسیبیرس یادم دایجه یادم داوجه. استوریوی واتساپ تا یک نگاه میکنم یادم در تاجیکستان یادم در اینجا یادم در اونجا. مولجان سوز تنجی برادرو هم کسا سوزین تنجین الله همه اشمو روزی باشن. چول داری مولجان که سوزی تنجی؟ گشت مایده شکر امینو کم ترک به کار منو گفتم این قاگ افیر کنم بچه ها قطع کم تر صحبت کنم با. الله برکتی امیروز باور نکنی سری رول در خطی رفته استیم استاد چی استوریش بده گفتی برای همین چی باشه همین قطعات نعمت دنیا موندگی ایو یک گردش گرمی و چاگی و استیزه این سخت مونده دیگه است کشنا با خدام
خیلی کم کم و تجای گفتگی در پیش مونه گرم نمیدم با شما اینی میکنه ها آو خیلی ویدیو را کم نکیا کم و ویدیو دا گفتم که نونا و سات کنی دیردچان نکنی تجای سرانا گفتگی یادی وطن ها آها ای بخدا صدقه خاک وطن صدقه یک اما دو تا برگو دیگه درخت سات گیر وطن آخه یک کیلویی ای با سهر میخوری گیرمون نیستد مثال نه قانونه جبو ای پیشی بشین جا خیرات کنیم مردم حقارت نکنن که ای حضرت مردم ایشون خوبه میگون که چوکاری هیچ نه گنده بعد اینترنتو جزیش دهی تو اهمیت دادی اوخی چو خشده سه ساعت VPN قطعی میشوم ساتسموی نوا در یوتیوب نشون ندیم که یوتیوب محکم نکنن او بعد برای یوتیوب کلا نشون میدادی محکم میکنن خودمون میلیون نشون میتیان محکم نمیکنن ما همه 100 روبل نشون میتیم بعد یک نه محکم میکنه شا برای فرشی بیان یه خود ارگینا چکر اوپا بوی اوی قنوز که او آریا میگم یا بخونم آدم حقارت میکنن دیگه حقارت بس کنن امی خوندن سر کن که خودشان بیایم بو دینای کافرش و مسلماناش سر کنن ای خودی چی اومده است نواسیبیس برای لیچنین گای مرید بهترینه یا دشته هم مردمی نواسبیر سرا و یا دیوونه کنم اکای خوری؟ اسماعیل ای خوری او به دنیا کوی من همه در نواسبیر سم او گفتم دیکن ونو مو هم یا یا کوی منم خیلی انشالله بریم گفتم اون گپا الله زنده و سوخ سلامت بریم در کو خدمت میکنیم یا که با فکرم نمیرم پیش خود دو نغزم میبینن خیلی چیزا رو یا که رفتن و موندن با دونسته باش که کوی من نه گپ نیست برا با پول مول نگیری یا ایو بو عیب شو از پویزه براتسکی انشالله براتسکی پوموش 2,500 باشه 50 شو بگیر طرف شما میگه که آواز نداره ای کس موید او چو کاری ای یا حیات میخری بیا امی گشنگی هم مردیم هم کی بینیم خورده است نه هم کافه خسته باید اترم ببینیم با همیش اری میلیون ای اسماعیل جون لبا یا خدمت پابراتسکی میپرسم اها تنوش تن اکانت آواز نه اومد چی گفتی؟ تازه آواز اومده است با الله شده اینا بچه ها در پیش من این مینه همو گب چسبی چی گپه بود میگم که این اکا چرا کانال ما پاچ خیلی شد یا 13 تا و 14 تا مقصد خیلی شد کم تاجیکستان رفتم خلاصه و دلیل شده اومدم هم خیلی چیز کردم نتونستم وستنایت کردن این روز یک بیچاره اکا 2 ساعت زنوزن کار نشد خلاصه کانال نه اون کام اون خوری محمد سیبیر ایه با نام اون خوری محمد سیبیر یوتیوب دا میزنی و نه یا ویدیو چا دیوونه را خونده بودم اون ویدیو چا را موندم در تو جانم التماس هم چیرم میپرتم مکجام یاد چیز دستاب شستاش بزنم لوبای ورم خوری نه همین فهمیدم کنکورس نباشه دیگه چیزی هست کره حرام نباشه روی کرنگ دستگیری لوبای ورم میکنیم انشالله نه اسمال جون میدونی کو کانال ما هم گفتم اون گپام یک هجوم ما اون همون کارخونه را اگنی خیلی خدا نگاه لوبای بداره ورم چی ویدیو داری سراز همو سراز در جوشته روی کرنگ گرمیش خطی شید گام نستاج نشد خلیوش بچه نپرجوای این کدوم برادر به خیالو که در اگون بلندیش پراشوت در پشتی زاگی قراره میگه توجیک باید بپره خودت بپره کمو زمین دهی با مدی پریدن نزنی گفت اخبار موت گردن چی کنه که 206 نفر شد الله برکتشون تیم من جوگه همجا
ای و علیکم السلام و رحمت الله. توی جرا غیرت کرده اومده تو خره یا جای مو مهمونی بیاین و خیا ساعت اینا خاک برادر رود سیاه و رود سفید بعد هم یک گپی خوب بنویسی آخی سبحان الله و یک گپی آرام بنویسی برادر جان. همین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که همین مؤمن کامل همون کسی است که از دو موضع همو، یعنی گفت همون گپا که برادر مسلمانش آزار نیاور، یعنی از دست و زبانش یکی از شرمگاهش. و خیلی برادرای عزیز دم الله رب العزت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن پاک اینقدر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم همش نصیحت، همش امر معروف، همش توصیه نیک بودن و آرام بودن و خوب بودن، گپی سخت ننویسین التماس. چون که گفتیم گپا که همه بالای جنازه ها منال برادران شما یک چیز فراموش نکنین که بالای جنازه ها وقتی که می جسد به جان ما و شما را میمونن اونجا همین داملا صاحبا میگن که حق الله و حق العبد است. مقصد حق الله و حق العبد، اما حق العبدش حق بنده های، اگر بنده مسلمان نبخشه کار وزمی نه. میگم ریشماندی ملایی ها ریش خیلی بلند شده کویس مال جان. ریش ای روز کم ترتیب داده ریش من پیش بلند بود کو ریخ یا وقت ریخت اینی جامم همه خیلی ریخته بود این طرفم ریختن هر جا یگان باول فایده نه نداره. بس بولی منی سوس ده خیلی سوس ده انا سندری خیلی اگر نه کس مال جان قطعی شرالی گاب زن که گفت اون گپا ایراد زنگ زده با تلفن گرفتم او رد کیستم. با حاضر چاق کران گرو خیم سلام علیکم خوری سازی تنجی خوبی چنجی الحمدلله برادر سازی تنجی شما سلامتیتون خوبه. چی گپ زدم ای سوزا خاک شما ده یا برد کفر اکبر نه برادر، سوال ناتوری دادی. کفر اکبر نمیشه، شرک اکبر میگن و شرک اصغر میگن. برادر کدوم سوال نویسای اگه من سوال جواب نمیکنم لیکن خوندمش جوابش میگم. برادر شرک اکبر میگن و شرک اصغر میگن. اصغر گفته از در لغت از صیغه خرد یعنی صغیر. شرک صغیر و شرک اکبر و شرک اصغر، شرک صغیر و شرک کبیر میگن، یعنی با خدا شریک آوردن در نظر داره. شرک اصغرش چیه؟ مثلا برادر عزیز ما موزم خیزه میرم میگم که همین اسماعیل جان در همسایگی ما زندگی میکنه. مثال میگن که همین اسماعیل جان دینا بگه یک گاو کشته به همین هم بغلا و یتیما و بیوزن ها و بیچاره را تقسیماتش کرد. ما همینجا به خاطر خدا نمیخیزم، به خاطر گفته مردم میخیزم و مردم انتخاب میکنم نام خود میگم خاطر خدا نیو به خاطر که زینت و ذلت مردم جامعه میخیزم همون کارو میکنم. چی صدقات باشه یا که چی اگون ساختن مسجد باشه چی ساختن المهم همین چیزی را که غیر خاطر خدا کردم به خاطر گفتن و به خاطر خوشحال شدن همون بنده خدا که مقصد غیر خدا باشه ان میرا شرک اصغر میگن. و شرک اکبر گفته شرک کلان. اکبر گفته از کبیر یعنی کبم کلان. شرک اکبر گفته برادر و خدا شرک آورد. مثلا شریک به خدا آوردن چه خیل یک نعوذ بالله میرود یک آدم یا منزل یا که بوده یگون چیزی را نعوذ بالله میرود طلب میکنه، یعنی به همین مقصدی که میگم دعا نشده داشته دعای من قبول نعوذ بالله خدا حاجت مرا نبرآورد در برابر قدرت پروردگار شریک میاره در قرار میته از طلب میکنه زیرا که با کفر شرک
Lan koridora. Abi sarkıcı burada. Çandan mı? بوری سولوی İşte نگیرم. bu tadı. زنده باشی. سلامت باشی برادر جان. الله شما راضی باشه. Ne koyuyor? کوی تب کوی نگنه در Lavi. Bolo. Avtomobil kanser. قوری چیکار کرده سیود در مسکو؟ هیچ اومده امی چی را کاک تعلیم گرفته شیرال جان امی چی را چی را گایماری تا کاک تعلیم گرفتیم نصیب الله باشه روز بعد میگفتیم حد بلیت قیمت 34000 گفت 37000 بلیط از ارزان شده یا چیزا بعد سلام و رحمت الله و برکاته یا سواری بخشش برادران سوال جواب از همه خاک پای آمد میشم جواب نکنین معذرت بسیار یعنی اولی اگون مورد میشه وقتی اول جون ما خدمت اولی اینستاگرام میبرم یعنی موضوع سوال جواب گفته بعدم بعد میکنیم از همه تون بخشش بسیار مای روز شنبه چخلای مسئله کافیم سوزای نغزای این مسئله کافه اسمال جون هم که خوبه که پسته یا نخدش خورده است خرابش نیست روز با روز. من خرابش نسی خیلی منم میگی خراب خرسان شد دام خراب میکنه. مشکل دام خراب نه میکنه. نبرو امی فکر من میکنم امی زیقی من میکنم بو نبرو فرمی میشه هر خود داشتم فکر میکنه استم دادم به فرشی. چه خبره یه رازی چیگه ایده خراب وگا تا ایس فیزیک وشی با ایس خوردن سر بگیر یا چی دادن ده پارته میگه امی سهراب در ناو یوتیوب کانال قری محمد سیبیر بزن میبره اونجا رقم و بنویس انشالله صحبت میکنیم جینوی تو زنکی باشه جورا پیشی من بیا من خانم تا من دام خالی جینوی زنکی در کنم بیا من خدمت خانم تا سهراب جان به تشویش خوری رقم نته خوری جینوی زنکی خد سر کار نداره جینوی مردکی رو میخورم فقط خدا سلامت دامی نو دامی سال اسمال بله چانس ما میگه برادر برای بله در واتساپ نویسون جواب بدم انشاءالله الو دامی سال نو برادر عزیز اونا خوش میکنم یگان شوگردی و خا کن همتون آدم اینو لیکن به هر حساب برادر عزیز یگان شوگردی و یگان نوشاکی و یگان کاروی معمولا به انجام نرسونن که چون که چی پریده این باشه روز چون جامعه توجیه که دستگیری میکردیم کم برادر کم روی میکردیم پاک وای با فهمیدیم روش شو میکردیم در دیگه جو بو ارزونتر بده بو وای ما دو برابر زیاد میگیرسته پا آها دا چه گفتم ای یار راو یاد پیش یا مینو خودشون را وای خوبه ای بخدو پیش یا ادم روی کردیم یا جیان روی کردیم بعد یا چقدر فهمیدیم یا بار پولش گرفته بعد دیگه جو رو انتریسوات کردیم که نیمی پلی وای ختم کردیم دافک شونا و هم را چیکن وای خوبه خیلی به باید صدوی دفعه دا صدوی را 2 متر صدوی بزرگ دام است به میگیرم به وای میگیرم ولی سلامت صدوی را بدید چی میکنم خدا سلامتون خای خدا را اومد باشی مال خوب برده مال خوب نه سونداکی اسماعیل ما ای مسکو اومدم قتیمون سلام نکردی خیت کردی کی باشه برادر میگه قتیمون سلام نکردی می نویسوندی یا ورقچه داده دست مسکو اومدم سلام میکردم قتی من مقصد همه قتی سلام میکنم یا برادرای مسکو اومدگی قتی نه خفه نشه اسماعیل خطی ما هم سلام نمیکنه برادر بعد نه من همه قتی سلام میکنم این خلاده برادر یا چیز شما پراویل نفهمه مومنتی کوری ای وقتی کوری همین خیلی وقتی هست که یا سلام علیک میکنم ولی هر یک کس قتی ششته صحبت کردن وقت نمیشه این کافه
одама омадагӣ бошад медонанд ман ин рӯзо чӣ хел давода одам иниш мебиёб мери пеша тоза ака чӣ биёрум сусуам хеле со вайша салом алейкум хушомадӣ бологузар поёнгузар ҳамин қа гав мезанӣ дар дри кафе дига гапи зиёдтӣ намеша гав зада хай агар одам набоша ба шинем чахчах намеша охӣ ака и хеле нестае ки ман қатӣ салом накарда бошам ман қатӣ ҳама салом мекунам баъзе одам бо ай ман гирезон шудагиам ҳамиҷа медуранд ки гапа сар мекунем мегӯянд мо омадем ки ором шинем хиреб ту гапа сар мекунӣ диққат ранги телевизор борӣ я одам ҷини детский да астағфирулла шӯхӣ кардам ман ҷинхон пинхон нестам дем пеши ман набиёй ба ҳамаи ҷинхонӣ абора ҷини ман дар шумо дуроя ягон чӣ намемонад баъди ман хондан холодильника қатӣ бору бандиш мехӯрем исмоил ака гом казрис кунам як хонданӣ баране ягон одам хирис кунад дохонӣ бара як ду соат ҳамҷа ман ниша гуфти худо дар холодильник ягон чӣ намемонад акаи хурдагиш пушаймон мешавад баъди ман хестан дар хонашон ҷанг сар мешавад кӯдакои хонам дастаи кӯдак хона меҳмон меомад ба оча михелӣ мекард пеши меҳмон да беодобӣ накунӣ ки пуста мекунам ба меҳмон ҳамин дари хона мебуромаду меҳмон ҳамин дари хона мебуромаду морам ҳуҷум мекардем тарафи дастархон ҳуҷум мекардем то оча бо меомад я ҳаёвия сар мекард ки ними дастархон ҳамин хел миёнабур карагӣ тоза карагӣ баъдиай ку ҳамин кор дар ҳамаи ҷо ҳастад дар ҳамаи будак шидагиай ё шапа мегирад ҷонамак ту беадабӣ карди ҳамин шапа қати тиё қати латт медарад бо аст мени гуфта шапа не шапа бо шапаковӣ намера ҳамин шлопка ё калуч вақт калучои қоқҳак буд бо ҳамин меҳмон маҳтали ай дари хона мебуромад таб ё ба тиреза ё ба дари дигарӣ медуромаду тооча меҳмона хушомаде мекард ки дастархона ин хел тоза мекард мерафту ба ялав ҳамин боло да кас нависад ки рафтем 7000 додем гармаи личени карем ҳеҷ фоида накард хушки бародар як гап агар ки ҳамин ту личени омада бошӣ ҳозир дар номерои корхона бинависӣ ба якумиш киса сиёҳ менӣ ба дуюмиш ки охир дар дигар ҷо личени гаймарӣ 10000 9000 аст ҳамин ту кадми ҳасти рута ба 7 пушти рӯи падару модарат сиёҳ менӣ барое ки оромона не и хелиёра ку ответ анам хели додакура барое ки дар нерви як хелиш мезанада ина нигах ки ҳамин одамизод чӣ қадар агар хуб шавад чӣ қадар агар нарха арзон кунад ку ҳамон қадар беқадр бояд ку ҳамин 10000 айтай ман ранги дигаро бигирӣ раҳм накунӣ баъд охир яхеша мегӯ ки бародар 10-15 рӯз маска ку саҳар бега ба намаков овгардон ку тези нахӯ шӯрӣ нахӯ газировка нахӯ иҷа доруа биги бар истифода бар мега иёра накунӣ намешавад охир бародар ҳамин баниса мерай менависанд мегӯянд ки ҳамин чизора мерай истифода мебарад тошай ҳавора истифода сод мешавад як ай ҷониби аллоҳай ин ҳамаш дурӯғай диюрад ин кори мо ҳама сабаб мешавад ин сеюм вақт ту накардӣ биҷо даъво гирья мениву жалва мекунӣ ҳаминҷа мо павшени мегирем на исмоил ака ҷои худат кафет бе пула ё баъзеёш фикр мекунанд аренда дар оҷа намеспорӣ налог намеспорӣ ё фикр мекунанд ки рангам тоҷикистон шудагӣ просто пул кокарезай иҷа налогай арендай пули коргарай пули доруай агар ҳама ава ҳисоб китоб кунем 2-3 ҳазор давом мемонад бо ҳаваям алҳамдулилло 100-200 нафар омад результати беҳтарин
ҳамин рӯз як кас дар ҳамун телефон авзадашти мақсад ки ҳамхелӣ ки бо ҳамун таътоша гуфтем ним соат истодагӣ неста аличен гаймарид аз 3 соат то 8 соат ай роз кони холиш ва ним соат гуфт ки чизе шид нашид хай мақсад ки ман худам ҳамонҷа гуфтам ки мақсад вақт надорам ай бихудам не ки баъзиёш ҳам гап мезанад ку дига намедонам дига Шералӣ о ай кӯдакӣ да мардак борине ке ҷавоб теҳӣ бе ягон вақти саршӯӣ да кружка қатиёчат задагайта ё ки не Ток зада флешкарташ киш зада. як кружкоё пластмасӣ буд ку ҷавод маста пластмасӣ набуд кружкои қавра пластмасӣ буд оҳани тинка хеле зард буд гирдош сирнок мегуфтем алюминий алименти не ки мо ҷавод маста ки ба он кружкоё ко пластмасӣ ку ҳамин чи будем ҳамин вақт саршӯи ҳамин задагӣ буд ку ҳамун кружка ку ана бехидем ча шикастагӣ буд мезадам ки ҳамин ҳамаи ҳамин модаро ҳамин хислата доштанда ман ҳамин мардак бори ҳамин аҳамият метем чанд кас ҳамин як рӯз ман дар эфирм дар ҳамин бора гап задам ба ҳамин комментарияро хондам ҳамин ҳамин гапа нависондагай бисёрша мехонам ҳамин хел такрор шудагай да ҳамин кор ҳамин иними кружка қатилат хӯрдан ё ки ба сархона чарида баъди меҳмон тоза кардан ҳамин хиёле ки ҳамин корора гузарондагай аз сараш 100% ака як савол натӣ мешавад дар майдакӣ ягон чиза диздагӣ ман кудаки дизе будам ки аки Шералӣ майдакӣ будане ман калоним да дизе ман то рӯзакора то худо худша ки чизоро ёд карда дар кор ман ҷура нигоҳ ки ҳамин намедонам дар тарафи кӯҳ сора медонӣ ҳезм да мерафтем сезони ҳезмкашӣ буд ман худам сағири қишлоқам ба ҳамин шаво харода свор мешидем группа кӯҳ ҳезм да мерафтем соатҳои 12 шав мешид ҳамин мехестем группа мерафтем то кӯҳра мерафтем мерасем соат 4-5 мешид қаак чақчақ мекардем мехестем мезадем барое ки рӯзона ба барвақтӣ гардем биёем гуфта ҳамин шав ҳамин хона мебуромадем якдигариро файрод карда мерафтем як группа ҳамин харакиҳо вағ карда шав ҳамин қишлоқ мебурои охирон хона хони мо ҳамин хони мо мебурои ба боғҳои мардум сар меша якш тарбуз кардагӣ буд як помидор якш бодиринг якш иними хеле кардагӣ буданда ҳамин боғҳо охи лавлави ҳамун раҳ мерафтӣ то кӯҳра чанд та боға мегзарӣ ҳамин ай боғ медуромадем ба и боғ ай боғ ба и боғ ай боғ ба и боғ ҳамин хурҷиномона пур мекардем то ҳамун кӯҳра ҳар рӯз чигирона дари мардум айваиш як тарбуз мегирифтем айваиш помидор мечиндем ними хеле худо худша ки бахша мо хеле чизоро ҷура яками лӯбой ё кардагӣ корда баъде ба як бо айрӯи ҳамин кором ҳам қаллате хӯрдагим ҳам задагиам ма ки гелосои як группа будем ҳамин ҳамсинфомон ҳам бачаҳои ҳамин кӯча як группа будем гелосхӯрӣ рафтем фаҳмидӣ я одам несондай ганда дурӯғ гуфтестай баъд мегуфти ки ман хидмат таъриф кареста бошум ки дурӯғ гуфтестай мега ва ҷура гелосои худораҳматӣ салом вай худораҳматӣ беҳад инсони хуб буд ҳамин пушти хонаша гелосои калон калон дошт михе пушти хонааш ҳамин замини авай тамом мешуду қавристони ҳамин қишлоқай ба ҳофиз меган ҳамин хел номи қавристон ҳамин хел қавристон ҳамин лавлави сетки аваю лавлави қавристон ҳамин хел гелос буд
گلوسای کلان کلان خیلی گلوسای ناوچلو پنچول خیلی نه هر یک کنده داشت نمی قدری چون کدام سال موندگی بودن همین خیلی دور اومدیم همین خیلی گلوس چیندستیم هر بگه می رفتیم اونجا قریب که همین خدا رحمتش کنه یکی اومد فهمیدی همین اومد همین تای گلوس خیلی همین تاری گلوس همین صغیره گلر که چسبیدگی اینش چیندسته اینش در دومانش پر کرسته همین خیلی که همین یکی اومد همین تای گلوس اما در تو نگو فالو کنه اینش این سپرید اینش این سپرید اینش این سپرید یا جورا ایمان کلون ایوای یا برادر خیلی که نامش نگیرم وای همین گلوس همین خیلی دومانش در چین دای این همین خیلی پر کرای دومانش داد وای اومد ایتا همین خیلی قپیدگی کندی گلوسا مایکشا در دهنش قپیدگی خیلی قپیدگی همین وای اومد جورا همین دستا را سر نمید یکی همین رفت در پیش یوای زد وای همین دوید من خیلی خدماتی سالش کرده همین دوید شدقتی که زد شد پرید گذک در این سایت قورستول در بگرزه بکو خوردن میله با مین می ناوچولا مشکسته میگو واخی پادالالا تو خورده با برای چی مشکده شکو پا میگو خورده باره با یک از دیگه خره هم مخره هم مشکده نستم دل گودکی های زور گذراندگیم دوری ما بخدو همی که خولیگانی ها همی که چی کرگیم که باید همی می ترسیدیم یگون بور خونه یگون گپی بیرون نمیواره میو یگون بور نمیگفتیم که مورا فلانی زد فلانی میزنه اینی خیلی گپو نبودم و بخدو یگون بور نمیگفتیم یوز محتل گوده که نرسیدی که اوتا و اوچش و اهل و اولادش هم و جمعشن همی گندم دراو میشد شرالی سیزونی گندم زنی فهمیدی گندم هم می دراویدیم و بعد اپاراتو بود خیلی باینی همه قشلاق مونده رو پلاشتکای ده خیلی همونجا گندم رو هر کمی بور توب میکرد و بعد همون اپاراتو می اومدن گندم هم میخرونده کهش جدا میکردی دونش جدا سو تا نوبت رسیدن همون توپی گندم میخته و بونی میکردی ده همین بنابرای هر که بونی میکرد همون گندم رو اجرا ما رو همون گندم بردگی می بردیم روی همون پیش همون روی قشلاق میگفتن همونجا همین یا اوغل بوز داشتیم گیردشته همون که فنر زدگی بود فنرهای چرتانه که ایکو تحشون جرا زدم سلیتا یا نیست شمه کندم میگرفتم و میگرفتم میرفتم همون روی قشلاق خیلی چرتونک بازی خیلی جای یعنی مگی بود کهرم همین خیلی برای اول لط خوردگیم که همین نیست زیاد همون فنرهای اوغلا کندگی در همون مردم قشلاق گودکای قشلاق در تقسیم کردگیم ایخونی خودمونه کدام میگو فنر ته میرفتم میزدم سیلتا و یادش همه کندم میوارم میدادم شده یا چقدر خورگم فهمیدم که همین کارو میکنه قصد البته دکه بیرحم خدا خیلی دارو با خدا خودش تکاو بعد لیجا بازی میکردین دیو دسته همی باور که همی کوتالی همی بماده اوست 6-3 از رفت همه سیزون لیجا بازی میشد سحریو اینو به اول یک میگن همی زنکای قشلاق همی همسایه مونده همی یک مثال کمپیرو اول پیر شدیم بود مثال سین سال شاید خدا رحمت کنه مردک هوایو میبینن میگن همی تو ایتا بچی خوب بشیدی میگن خدا چه برده رو گفته میگن همی تو ایتا بچی خوب بشیدی روز اینا بود که باید بر ایروی ما یا شکایت یا جنگ نکنن همی سحر برف میزد کو همی ای خونه هم خیلی نگاه میکردم که اکم نیسته او چم پشش در کار بری خونه ده میبرومدم چانه را میگرفتم هوی میخوردم میزدم میرفتم چانه بازی بگه بشد یا که میامدم بجا شده یا که همه اکای دیمنگی من بسرم روی میکردم با وای میزد چانه من میشکست و باز زده میگرفتن میورن ای در درون میکردم با پگهی
шлангои ними нав нави овайку ов мегзаштаги шланга бадрнаш банон хило нигоҳ мекардам сишканес таварқати тап тап айду тарафш мезадуму мегирисм рафти фарғону об қоқ меша ях меша фарғону мезаду мегирисм мерафти тоба мегум я ақлмо намегирифт ки авай чизи худ монай да мисол чизи хони худ монай зарари худ монай ҳамин ақл намедуромад ҳамин қаки ҳамин чизи худ монай ба зарари худ монай да мисол айхони худ зиён мерасад оре ту мекунӣ ку аксарияти ҳамин мақсад ҷавонӣ ба фикрам ҳама як бор ароба мекашидем ҳама мақсад ки дагем фақат аки модари мо ҳам ба моро модарай ҳам падарай баъд ароба мекашидем зимистон буд мактаби миёна хушу хондагӣ нест дар раҳ як мирғай фаҳмидӣ ака борун мезанай баҳорай борун задестай дар раҳ мирғоро мебинем якча мебардорам дар хона 17 мирғ дорам 17 мирғ дорам мебарам мегӯяд ки мегӯям ки як мирғ овардум ача хай мегӯяд ки ай куҷо овардиш мегӯям ай раҳ ёфтумаш баъд мегӯяд ҷигари нахо одам ай раҳ мирғои мардум дар раҳ ҳуянохӣ хулоса мегира ака лаф мена ки бегаи намоз шумай мегӯяд сағира саҳар хестам ҳамин мирға дар ҳамин ҷа дидам ку қавта қатъи ҳамин мирғ меканам тамом задаги лав даҳан пури хун ки саҳар азиз валлоҳи қасам 17 мирғ 18 мирғ мешавад ака хурсандам ки ака як мирғ овардам саҳари чача намегӯям саҳар соат 6 саҳарай мирғо падарят ҳама мирдагиянд мирғо падарят ҳама мирдагиянд мирғо ҳама падарят мирдагиянд ача ҳам хиндигаам карда ака гуфт ҷаби бачам вай дилеш насӯхта шав занг задагим буд гуфт ина чизи ҳарама дидӣ гуфт ин ҳамин чизи ҳарам насливу касофати зад ина мирғои ҳалолта ҳаром кард ана дарс шудакта ай майда ҳаким ту ҳозира ана ми гапи модарам дар ёдум аст бо як вақте ки ҳам як момент як ҷоҳилия сар кардем ку аллоҳи меҳрубон бо аймин раҳ гардонму ана он моментам ҳамин ачаам гуфт ки калон наку масалан зани кӯдакдор гуфт ачаам ҳамин корро та намегӯянд ҳамин автоматически дар байни як моҳ ку 2 миллион 800 000 минус рафтам ака ай ҳамун ҷо гуфтам бисмиллоҳ аллоҳу акбар гуфт оли ҳамин ҳаминҷа фирдавс нависондаса ҳамин ҳамхизмат ман фақат девораи фирдавс салом алайкум сози тенҷи хубӣ ин фақат як ҳамхизмат ман камаз мегуфтем ина кличкаш камазай фақат беақл гудакай калонай марда калонай неке гудакай оли мая ҷавоб дати мая қорота сар мекуна хеле ҳам телефон дори ҷавоб чун наметӣ ё мақсад занг шуда ҷавоб наметӣ баъд галасаҳои қатъиям мегиранате ҳамсинфам ҳастай ман ҳам ҳамсинф дорам ҳам ҳамхизмат ҳам ҳамкурс ҳамаша дорам фарух сози тенҷи саломатиёт хуба ба як беақли дига давраҳои кӯдакиро медонӣ чия дура як хешомон гӯем ҳамин видео овардагиай фаҳмидӣ видео хай мо телевизор доштем видео ба қизӣ гуфтӣ видеои чӣ не видеора даёд даста касетҳои хеле лентагӣ буд мемондӣ ку ва DVD мегуфтанд не DVD нест видео мегуфтанд вая ҳамин касетҳои хеле мемондӣ видео ту бо майдатари ту чизо мумкин даёд дода бошав ка мане шав ку мерафтан мана ҳамунҷа зада меовардан пага шав бода ҳамунҷа будум ман кинои чӣ тамошо мекардем гуфт вандам аро омин шави дроз мешитем қатъи ҳамун хонагиҳои авои хеле ақл набуд ки оти вай хов дора ё ки хонагиҳои ва ё хов доранд хеле гап гоҳе рӯз дар ҳамунҷа меғалдидум хов мебурбу баъд ғирғирак бозӣ мекардем як хеле дискаи иқа доштум як сим қатӣ
اگر همون وقتا در پای ما سپیدامتر میزدن که تو باور کم سپیدامتر میسوخت. من همی قشلاق میگن جاکو ای قفای همون یا دیسکا روزش در 2-3 کروگ همی خطاو میخوردم با همون سیمچلابازی دمدمی همون دیسکا. سیمچلابازی او جا سب چیلک دنگل بازی کردگی نه در دور ما خیلی بازی نمیکردیم. ما خیلی میچلیک دنگل میگم ما همه چیزا رو اون روز که فهمیدم در قشلاق ما کودکی ما در نبود این چیز اوقا. نه حالا برای چی داودم زا باید چیلک خیلی بود صد تو بخون بود میزنه اودار میزده همین قیس بعد زدش کو کم خی اومد زدم جام خون ریخت تو زیرش رو نشستن بعد هم سر مخم نشستن ای همونجا گفتم بسم الله الله اکبر چیلک بعد دنگل بازی بعد ما مردا گوریم خیلی چلیک دنگل پلیک دنگل خیلی بازی نمیکردیم. ما اینا دیسکا اینا چانا بازی عروبا با عروبای سه چرخه شاریک قطی عروبای سه چرخه کرگی بودیم. تو میدونی من بخدا کوه ما همی یک گروپ همی بچه های همی گودکای هم کوچه 4 قشلاق 5 قشلاق پایان میخمیدیم از میگن قشلاق ما در همه بالا همی رهی ما همی خیلی سرنشوگی های همی میشینی عروبا دکو میری تو خیلی میری دا گویم 3-4 قشلاق هم میگذاری روزش میشد امون طرفی ما را کدام میدونه دیهمان سرچینا رو عربوی میگن تو عربوی را داشت با همون چی اومدگیم با همون عربو 3-4 قشلاق ده مقصد می اومدیم با ایس عربو ده ولی با نگاه که ایس میخمیدیم او سامو عربو ده پشتارا با خزه اومده تو همینجا ده با ای کرد عربو او با او سامو عربو ده پشتارا به خزه می اومده عربا مقصد سه چرخه و سمکت سمکت میگن ما عروبه میگفتیم مخی مقصد اون 3 بالون ای خیلی تخته قطی میکاری پود قطی رول میمونه با به رول موندگی ترمز پرمز کرگی بدیم شب خدا یا حادثه بود ترمز میکردی و من خیلی ذوق داشتم نام خیلی کروکی برای خیلی میدهک میکردم با کلون بود که آدم کلون میکرد پشنیکوی کلون میزدم یا نه سوداکی ای بچه ایستاره مرا گوش کن میگم میرینیم تا سیف دهمی ما میمزدی میگم همین خیلی میسادم tu tosi davi taso za ya rafiq doru akno shada girib za girib ta gudakdor shavi shave ta gudakdor shavi shave mesida joka va hole avay khudsh naql mekne mega ya shavkhest mega ki dar ruy divan jurat sar dode famidi dar ruy gudaki bova ya qasagire shu khaki chaqchaq mekne kav kav mega jura khest ki sar dodam گودک همه گیره گورا هوی میکنه و در بین خودش اویلاش میمونه و این خاک میگذاره خیلی میگه حیوان گودک گیر هم مجارا تار کرده خیلی گیر گودک میگه همیدی خسته گودک گیرته اویلاش گودک گیرته میگه هیچ باوریش نمیگه که گودک همین قدر تار کرده این همین رو رایالی ما میکنه و سر میمونه میگه خودم این کار خودم ایسان کشتم ایس خالده و گیرته میگه سر میمونه جناب خواه میره نه صندلی کو اکا ولی بعض همین انسان فکر میکنن که شوخی داری نه صندلی کو ما فهمیدگیم که خیلی آدم هسته در بر زنش میزگرد نیتول که ادگیر از سلو چای نه سجینگ بوده است نه من برادر همه شما را خوندستم ایالا پروست وقتی اینمی همه شما دا جواب دادن نشده سرقی ای علیکم السلام برادر این علیکم السلام نیستانده قطی قرغیزا جنگ رفته بودیم همون را نقلش که میگه در همی گرانیتی اسفره فهمیدی خوجالو دا یا روز همی خیلی اوجا تیت سیز همی نوتنجی میشده همی هم خدمت ها قطع همون خیلی در پشت درخت های توتای همی خیلی همی افتماتا مونده دستان هم خیلی میشین ده ایستادگی نگاه داره این اهلدین میگه یا اهلدین داشتم یا هم خدمت ای قمسانگی رای فهمیدی فیلشری همون زستاومون بود همی چلیک شد همی بخی کندی تو اون آشای گفت همی خیلی دست شد برو ورد
میخه سنگ قطی زدنش سنگ ای کو نمی بیچ سنگ در چیو مرگان شدگی بدن که میخه کو تاچ نمیشن با سنگ دست قطی به هیچی امی خزدنش کو نمی چلیک اینی میخه کاچت سنی کافو دا چسبی امی هم خدمتم امی خد دویده سه پشتی درختو یا خیلی یامای جای ماشینا را ساز میکنی کوی خیلی سمنت من نگیردش پروسه این خیلی چقری یاما بولوس ماشینا مثلا هوای داد ای هم خدمتم گفت که بیا درنی همین دم دریم گفت درنی همین دم استم شاوای اخی من گفتم که نه جا نه گفتم که جا پاس جا همون جا نمیگذاری که همین مردم همون طالپا همون سو حرکت کردن اول همین صغیرات یک بگه میگه پاد همون جا میگه همین خیلی عقل تو گیری فگره همونو بکشته مکشتا همون دری چقری نمیخه زمین قطی راست شد پولنی سنگ فقط این خیلی یکم یارو قطی نه اونجا فقط راسبور سنگ شپک میشه یک کره بخدا جنگ تربوز شپک شده گه کمازای تربوز من کرگم بخدا با تربوز یا نمود یا دیگریش تربوز قطی میزدن یا حادثه به ای فاروق جورا سرجانت یامو زاستاوا ایو من جورا رحمتی پدرم گذاشته بود در خدمت من دوشنبه اومدگی بودم مور سالداتو دوشنبه رفتگیم همون زاستاوا که مور رفتگیم زاستاوا چوری خوجالو میگن اونجا سالدات نداشت یا زمین بین زمین بود یا پلاتکا بود من نبودم اینو را بردن و من نبودم با من بعد اومدم بعد یامو مال دوا بعد یامو پس با من دوشنبه اومدم که همین دیجورنی همو چی ای دیجورنی заставай не дежурный заставай омадам ки ҳамин дежурный заставай хамам хе ти шина ҳами як кунҷи казарма да шиштагиам ҳами хе казарми хокае як хоначаи майдаак буд торш чурдак надоштам хеле буд ҳамунҷа шиштагиам ба омада ки бо баслини ман зурӣ дора ҳами автомата зарижат кара дар пешони ман мундаша ки мепаронутад баъда тарсолдаги ба гуфти худаш ба як чиғот гуфти анша ки падинам ҳамхизмати худ монад نویسگو داتا برمانده سای нависондаи бобора гапи сахт гуфтӣ мега тоштақсӣ ту хует кардагӣ и гизала будай кадаме کدمی هسته جین دورا بیا برادری جین دورا کدمی هسته دما نبرمانده سای بیا بخونیم ساز میشه бандита бераҳмаш и фаруқ بندیتا бе ҳадди сурои аз бин гузарондагем я рӯз дар ҳамин корхона шиштагим ҳамин хе я одам мебиё медуро ҳамин хе рӯш ҳамин ранг ҳамин чеҳраш я шинос метова хай ба шиштем ҳамин ҷавоб гуфт ки мана нашинохтӣ гуфтум не гуфт ки ман фалон одамам дар даста ман қишлоқи шумо занг гирифтагим мақсад оилам ҳамин ҷои шумо гуфт ман гуфтум чӣ хеле созим ҳамин дар ёдам омада ҷошта изо кашидам гуфт ки сағира рӯзи тӯйум дар ёд даста шумо боро чӣ хел задаге ака хав дига гапа нагӯ дар инҷо ин гап ҳаминҷа ва ҷура раҳбандон карем ҳамин раҳбандонои ҳамин қишлоқ мона ҳамаша худм мекардам дақари уҷа бо айманам будан аку бо бачаҳо ун ман ҳамун территорияи кӯчи худ мона ман ҳамун топулла медода хулигана бераҳмаш худат будӣ ва ҷура ҳамин пулла дода қашанг разбор шудем ҷанг дақисе задагӣ будем ҳамин омад шиш гуфт ки ту ҳамун одами гуфт ман тара гуфт видеота дидум шинохтум ман гуфтум хай ку давраҳо гузашт рафт дига айнак будакдор шудагай чанд сол шудагай туиша дар ёдиш мондай олям мега ту дар дастаи мана чӣ хел задагӣ мега бародари азиз ҳамин мунамад ҷавоб натим ку мекафум хиёл менам авай хуятаги ку боби хан охе меган ки ҳамин ҳама вақт ду тарафа гӯш кӣ правильно ака мақсад ки ҳамн видеои то ахира тамошо кунанд ӯ гапои ма чист дар боби қан дахл надора и кадме ҳаста бесавод беақл охи номерои корхонаи ма дар москва биё оқа агар гапзан боша пеши гап занӣ ман на зӯруму на одамкӯш биё пеши гап занӣ нора нанате хеле разбор чико пуран бовар ку акай шералӣ агар ҳар яктаи инор дар қатишон як ба як бироӣ гуфти ҳамун гапо
مگرم همه کار تمامی فقط کامنتاریا جواب دیو رازبور کنی قدشون مردک بوری این اگر نگاه که 155 نفر بگم کمی 155 نفر همی 150 تا همی شیرای الله هم 5 تا دیگه همی کودکا هم بفیرم. سلام علیکم کجا یازی جنای دا پیترم برادر فاروق دا پیتر رسیدم ای همی دورای کودکی که ما گذراندگیم یا 80-90% کودکای قشلاق همی عیناً به مثل من کودکیشان گذراندگن. من برای که بسیار هم صحبت میشم در همین مسئله همین خیال میکنم چی استوریا که ما گذراندگیم قریب رنگی همین بود دیگه جور هم همین خیلی استوریا گذراندگن این مثال ای توی گوشتی بالای اوشا دزیدن همه کودکا خیال میکنم همین کارا کرگن اصلا ولی هم همی گلنلوبای کودک همی کار جورابی همین آشی نهار میشد میرفته من کودکا را سکس میشنوندم میفتن سکس شدیم آش بردارم تا نه لالیای آلومینی بود لالیای خیلی شیشگی نه بعد جورا همین نگاه میکردم همین خیلی دکیجا همین 3 تا کودک سلابی یا که اخد مایده نگاه میکردم زورم میرسیدگی را دا خیلی زورم نمیرسیدگی را نه زورم میرسیدگی را نگاه میکردم همین آش همه برداشتن در پیشم کو دچیوا آب نشیدگی بودم که خیلی دست رنگ گیریم خیلی چایکا برم چوب میگریف همین خیلی آموخته شدگی بودم که خیلی نگاه میکردم همین سلابی و بینده همین گوشتی بالای آش همین قاو بزدم و اوی بخوردم بعضا ما خیلی قفام انمی خیلی کودکا سر وحده میکردم وحده گاه روز میزدن سر میکردن میقبیدن هم میزدن وکی با بچه های کلان یا اکاشون میزدن یا که هم بچه های کلانشون با قب میکردن هم میزدن با یک چیز دیگه حافظی ده روزایی که در قشلاق توی حافظی میشید که تمام روز ما را خدا دادگی بود اون روز ما تشکیلی داشتیم روز در قشلاق حافظی میشد اون روز ما تشکیلی داشتیم همین کتی بالای حافظا را اینمی خیل همین یالاو تازه میکردم میبرم حافظ باید چی دمه خزه یا پیش یما خمه برو اما هشش در حافظی های بودن ما خیلی کار کردم شب کالای بالای کتارا یا که اوقاتای یگام خیلی یگام مرغ پرغ موندگن لینگی مرغ یا کلبسه یگام سلات پلات کردگن شب ای بالای کتا میبرداشته میرفتیم سبای میکرده به خونه او راگون چی نه خاک خونگی ها میفهمیدم به نام الله میکشتن تا میکشتن تا وای افر همه وای خدم ما میگرفتم میخوردم خیلی خونه پونه خیلی نه اکا اسمال ای دوره تو کو با فیلم همو شیدگی تو با فیلم پرابلم کردگی تو همی کلونی تا حالا شاید برای ما به همین دنیا اومدیم زدیم همین راگرده کشیم کارکن شدیم دیگه همین خودمو همین دیگه هم فقط عذاب من هم اکا الحمدلله الحمدلله میکردم کار میکردم اکا شیرالی ما را با من هم ای طرف گیرم یک مشکلی بود یا چیزا بود نکم همین خیلی نغمه بود آخه بود نه مقصد که نه خیلی خیلی نقل منی کوه کردن اصلا ولی ما به همین چیزا میرسیدیم کم رنگی خیلی نه تو با فیلم ده هم کار اشتراک میکرد دیگه ریخته ای یک کرو کرگی وقتا یک کرو کرگی یا حدیثه نه روزی توی میدانی چیکار کرگن هم خدمتام این می خدا زده من نکاح رفته اومدگیم فهمیدی اوزی بسر عروس نرفته اینمی نکاح را اومدیم بیگایش هم خدمتا هم سینفا اما اومدگیم خیلی تشکیلی خونه دا پوری آدم اینمی خیلی بدرن باغ بدرن پلی جگوری و کارتوشکا و علمی خیلی بدگیر دیابو باغ هم خدمتام سر کرگیم منم میدونی برای چی؟ میخه قپیدگه بدون چی خیلیش وقتا سر کردن قپیده نتونستن من خیلی دامو شوی تاریک او میگه چه باید در درنی کار نه تارکی در نگرده کو این خدا زده وره تارکی ده همین خیلی سر کرگه گرختم رفتم یه خونه های اکم بود در اوجه پدولاش دیش که زندگی نمیکرد
дур омадам дурни авай баҷо шидам фаҳмиди наёван ма гуфта паъд дар телефонам занг намезана иними худоздаи нависондаи сайку инимиҷа Фирдавс Иброҳимов иними юра дар ҳамин телефон занг намезана ино дар пишти девор дар телефон занг мезанад телефон ҷилӣ ҳамин музики телефон буровад ки фаҳмидам худо зад ҳамин хеку очам омада мо нешон накне хеле мекише бачаба мега фаҳмидӣ иними тамоми ҷои танама ба номи Аллоҳ сиёҳ караган саҳар ба сари арӯс рафтесам ку иними линҷо сару рӯ ҳама газидагӣ кандагӣ иним хе сиёҳу кавута лекин ман инора ғам медодум охи бисёр худам ман инҷа гунаҳгор худам ҳамунҷо очам инқадр ҷанг каршона ман гуфтам оча ғам ҳечи нагӯшона гуфтам ки ино мана нависондаи ба мана чӣ кор карда қати Аббосу Алди ман инора ғам ин рӯзи тӯи инда ина ҳамин хеле карагӣ будем ки да чиво кардем ҳам газидагӣ кандагӣ ҳам хели да охи аҷура саҳар ба сари арӯс навери ба номи Аллоҳ анам инҷа анқа сиёҳа инҷа сиёҳа иним хеле ман дига ягон кор кара намеша хони арӯс рафтагим ку ҳама анам хеле нигоҳ дорад ба номи Аллоҳ ман ҳамин сарбас хам мекунам ҳисоб овардам охи шаҳи кӯч майлу паъд я ҳамсинфу мардон ном дора ҳамин хел арӯс овардесем фаҳмидӣ омадем ҳамин қариби хона хона дур омадем рӯи ҳавлӣ омадагем ҳамин ҷури шаҳай ку ҳамсинф ҷури шаҳр меша ку ҳава яктагим некем гуфтум илтимос бачаҳо ҳамин чӣ қай ғам метиен ғам тиен дар ҳамин территорияи хони арӯс ғам натиен тамом ба ҳамин ҷура ҳамин хел арӯса овардам худо раҳмат куна боҳом дуо додеса дар рӯи ҳавлӣ ҳамин боҳом дуо додеса ҳама ҳамин хел даста ҳамин хел боз тӯи чӣ хел ҳамин хел шаҳи ба маъне даста ҳамин хел дуо кардеса паъд ҳамо ҳамсинфум як темада ин сӯзанаи дарзедузи ку ҳамин қадар паъд ҳамин пари поча намезана вой хеле ягон музика пузика боша ҳеч чика намефаҳма на музикай на ҳичи ҳама ҳамин хел тишина дуо кардеса вай ама омин гуфтеся ҳамин ячи хонда ҳамин мезана вау мегӯ ҷура я ҳодиса охи ҳам қаҳрамои додагиан мана ки ино баъд ҳамин Фирдавс анами худозада бисёр мана ғам додам рӯзи тӯём ҳамин хеле караган ки ман бовар мекунӣ ки ин хеку сарма ҳамин хел хам мекунам рӯзи тӯй хиёл мекунам ҳамин хони арӯста ҳама мана нигоҳ кареста оли мегӯ аки худам ба худам да гуфтум ҳози ино меган ки паъд и чӣ балоза дошти ино омада буд 100% буд ин рӯз ҳама ҷош сиёҳу кавута истадагӣ ман рафтам ҳамин никора хеле салон палон ба худо ман ягон ҷо рафтагӣ нестам ман рафтам ба сари арӯс никоҳра гузарондем гаштем омадем оли арӯс никора кардем омадем ба худо касум бурук ман буроварагим да дастам валик краска задагим то омадани ҷуръома ба номи худо ҷуръом омадан ташкилӣ уже сар шудагам ман шаҳ да дасташ валик хона краска задестем саҳар чӣ нашава успед накардам охи ҳамун рӯз бегаҳӣ маъракаи бачаҳома ҳамсинфомона ҳамкурсомона ҳамхизматҳома гузарондум саҳар мегум ба сари арӯс хезм равм ку дар ҳамин тори сар ҷура краска рехтай маслини краска фаҳмидӣ саҳар аки бояд ба сари арӯс равем маслини краска рехтай ҷура ҳамин қаме шум намера чиай ку хеле краскара мера номаш растворитель барои Аллоҳ ҳамин ура мошина омадям камерагир ҳама омадай мана сарша растворитель шуд ҳати краскаоша шудеся я ҳодиса буд сару пури краски ҳарҷо краска ҳамин херехтай маслини краска паъд вай чӣ хел безебай дер мера ку аҷоиб гузаштагӣ таърихайда гузашта мемонад дар хотиро
بعد همین همخدمتان به حد بسیار غم دادگان من روزی تویدا. بعد یا چوکر اکای فردوس اکای خسرو چیکار اینا کردی جوار تو؟ روزی تویش اینا دست خانه‌های بلنداشونه زندگی میکنن سکشیا دا. اوجا دیگه کجا من با خانه‌مون زمینی بود یا سوس گرفتم این جورا امی درنی خونه دا میخه کپیدم شاینی میخه من کپیدگیم شاینی میخه این خرابی دراز قدش میخه ایمیونش کپیدگیم دستال دراش هم خیلی جمیده نمیتونه دست زمین خو کرگیم شه یا هم خدمت دیگه دارم ای پنجاکن تا عباس نام داره ای فقط دهدشی نمی خدر ایاخی تمام رنگ بابی قنفق مونک بود. آره گردنوش سر روش همش سیاه کرگی بود ای ما اس نه که همین نغمه را من سر کردگیم و همینو نمیکردم که همین نغمه را من سر کردگی بودم با خود ما هم قغم دادن کی بو او اکا همی غم دادی میگن اسیا و بناوبت چی میگن هم خیلی میگن نه؟ اسیا و بنابت راست میگیم او اکا ای بخلو برادر خیلی شما یک کل تاجیکا نه او همه خیلی گنو خیلی نمی شیرالی را هم او روز دارم برا ویدیو کرده بود که هوا اولی نمیدونم خودم نمیدونم نه کی گپ زده خطش کرد بابا جان خطش گپ زده گفتم مقصد خیلی تیموس همون صورت پاتی من نزنن مقصد رفتگی بود است ده حقش دعا کنه برادر عزیز انشالله بخیر برادر ما همه با این یوتیوب این مقصد همین شبکه‌های اجتماعی اکا اسماعیل همه چیزا میخواه правильно همین یک ویدیو مثال در سر جاش میزنی که مثال ویدیو میره این همین کار همین خیلی نه بعد اکران گفته اما از قبل که ما همه اون برادریم الحمدلله نیست جان یگون گپ تاق برادر کلیت داغو باشه انشالله بخیر اوقاتی با مزه برادر همش اوقاتمون با مزه الحمدلله بیا خیره که با شما با هوتینین این برادرها 157 نفر همینجا اومدگیان ممکن دونن آخه بودگی سمیجا آدم کی اومده باشه کافه مو کدام اوقاتمون با مزه همینجا نویسونه اینجا برادرها پرسیدستیان در شیرک دورش مو نه در شیراک در کافه چه خیلی که والا که اسماعیل ما 16 نویبر در پیتر میرسیم این نروژ آشخانه خود رفتیم گپ نیست برادر بیاین این نروژ یا مدرسه باشیم بیاین برادر زنده باشین رقم جوشیدن اومدن میگه توش تاکسی من میام پیشت گپ دارم تدا ای برادر تو اگر آدم می اومدگی میبدی تا همینجا نمینویساندی و میرفتی ای پیش گپ تا میگفتی همین خیلی رنگی تو باری زوروی ای پس اکران می اومدگی را بسیار دیدگیم که یه حادثه نگفتی تاوس نگفتی کدا جواب بگه و توش تاکسی ترسیدی ترسیدی؟ ترس ما قطعی برادر توش تاکسی لنگری با کی بود؟ من ای لنگری اینو کم ترک قفا سر کردگیم یگم ماه قفا دا مقصد یگم ماه یگم یا время قفاتر سر کردگیم بلوگری دا لنگری با ای من پیشترک سر کردگه لیکن ما همین یک گروپ هممون همون وقت بلوگری را سر کردگیم دیم همین لنگری سر کرد یه هفته پس هم سر کردم همین من هم همین کدام کپاس یگم کپاس همین لنگری بلوگری را سر کردگیم برای که این ویدیو میکرد بعد همین چند کپاس همین من با بلوگری را من سر کرده بودم و یک گروپ بودیم مقصد یادگاریمون قطعی علاقه داشتیم همه وقت مهر و محبت بود یک دوستی بود یا پرسپوس بود پس کرنده هازی قایتا همین راه رو را بلوگر گرفته اینش اینش نمیشناسه گفتی همون گپا اینش اینش چشم دیده نداره خیلی اگه برادری اینجا ما خطاگی بسیار شدگه در بینمون مثال بود حالتایی که یادگاریمون خفه شدگیم بعضی همون یادگاریمون باز سوس شدگیم با رفیق شدگیم خیلی نکه خیلی که گفتی او گپاین خیلی слишком жесткий از من قطعی یگم تایمی بچه های خودمون گپام پریدگی نیست слишком من همین единственный در همین درن اینترنت
ами ду блогер қати сах рафтагим гапом лехтагай яктиш ами садои умед буд якти дигаш ами Холиқов Рамазона тамом ма ами Холиқов Рамазона як сол фақат гуфтагим ки кори ҳамо одамое ки дар Арабистон ки дад шидаган ҳамо одаме ки ҳалим фиреб карагашуна кори аворо гир буд кун зангои ваё да ҷавоб те телефонои аворо ҷавоб те як сол гуфтагим ша гапа гӯш карагин аст телефонои ҳами ҳамо ҷабрдора чорни карагай ман маҷбур шудам биромадам рӯи экранда ами Рамазона гуфтию гапо дар бораш видео карагим аз садои умеда боша бачаҳое ки дар ётон боша агар дар Самара дар заправка сухт заправка бачаҳои тоҷик мурдан ку ҳамон вақт ҳавай картаи чамон зубор шуд ки ин чизо гузашта дар ин чизоро гуфтан дар кор нест айби ӯ бародароро шояд ислоҳ шуда бошанд ҳамон вақт карташа монда буд мисол яду нофаҳмоиё шуда буд ҳамон вақт ба ман маҷбур шудам биромадам рӯи экранда дар бораи ҳамон одам гап задагим ман хеле дар бораи ягон блогер разбори сахт карагӣ нестам бобои қанд қати ман разбор шудагӣ нестам ман бобои қанда ягон гапи зиёдтирам гуфтагӣ нестам бобои қанд худаш ҳамон вақт биромад исмоили чимчи гуфта ҳарчи гап зад ман ҳамон вақт ҳамон бобои қанда михеб маҷбур рӯи экран фақат амиқа гуфтагим ки мусафед хита ҳурмат кун мисол хеле гап нада ман медонам гуфтам тра ки гап ёд додагай хел неке ту вай нака гуфтагим мисол амихеб видеош кардагим неки қати бобои қанд гуфтиу гапо ман гапом сахт гирехтагӣ нест вай мана гуфт ҳо гапои безеб гуфт неки ман вай ягон гапи зиёдтӣ рӯи экранда гуфтагӣ нестам паси экранда гуфтагим шао ба телефон гап задагим қатиш мисол ҳамон время да я нофаҳмоӣ шуда буд вақте шиштем мисол шиштем сари дастархон ҳамаи чизоро мо байни якдигаримон гап задем гуфтиу гапо ҳал кардем ҳамон ҷое ки мисол як гапомон гирехта буд вай бо ҷои ман омад дар ҷои ман хеле меҳмон шуд қариб 2-3 моҳ дар ҳамиҷа буд ман мисол ӯ чизоро ҳамаша ҳал кардагим қати бобои қанд ман гапом сахт гирехтагӣ неста фақат ҳамин Рамазон садои умед ҳамин ду кас ҳамин Рамазон ҳама кори ҳамон ҳалим агар ҳамон кори ҳалима ҳал мекард ҳамон одаме ки бачаҳоро дар Арабистон ки дад карагай кори ҳавая ҳал мекард ман ҳамин Рамазонам видео намекардам ба Рамазон як видео кардай дар оҷа гуфтае ки Исмоила мана видеоша роӣ мекард мегуфт савоб 6 ман савоб 6 намезадам ин мана қасд гирифта фалон ҳам хеле гапо гуфта охи гапои гудакия одамое ки мана медонанд мешиносанд медонанд ки Исмоил чизо барои хеле чизо даже ма эътибор наметем дар ин чизо аҳамият наметем ин бародар Шералиён чанд сол шуд медонам мо барои як савоб 6 я история агар якдигаримон хафа мешидем мумкин ман қати Шералӣ вообще гав намезадам дига ё ин қати ман гав намезад ман ин чизоро ба Аллоҳ шоҳида ман ин чизоро аҳамият наметем бародаро ҳамин канали ман логину пароли канали ман дар дасти кия як бародаре гуфтиу гапо хая ки ном шудам дар дасти ӯ бародарай мисол ман агар барои як савоб 6 я история сахтгир бошум қасд гирам одама ман гуфтиу гапо канал ман дасти дига одамо да наметем ман худам дарак надорам дар канали ман кира савоб 6 мезананд мисол ҳамон бародар дар ихтиёри ҳамон бародарай чӣ кор мекунад дасти авай дар савоб ман фақат ҳамин як хушумтия медорам эфир мекунем як видео мекунем мепартов бера гохе рӯз вақта видео ба нигоҳ намекунем занг мезанам мега ки бача ҳамин шанаво сурати паспортиш 10 канали мана қариб айрӯи ҳамин нарушени паспорт нишон додану ҳамин чизо удалит караган бо ман дар дарс намеша бо ними як хел вақт ҳаёт мебурам як гав задан да медорам мегирам нишон метем дар видео мезанам мерам як чи худ мефаҳмам ки нарушени гирифта мақсад ки ҳамун Рамазон ҳамунҷа гуфтагае ки Исмоил мана қасд гирифта типа вай мана савоб 6 назада якумаш ман ниёз ба савоб 6 задани ваям надорам не толка савоб 6 задани ваю дастгирии вай ба дига ягон кас ниёз надорам вай як нигоҳ ку видеоро мепартои ҳамун падилитса кардан дар ку вақти падилитса кардан меҷихӣ дар ҳамин рӯйхати WhatsApp мисол чанд касе ки аст ман бисёри вақт ҳам хеле мекунам ҳамун видеоеме ки заруриян видеое ки важния ҳаваёро падилитса мекунам дигоҳоша ман падилитса намекунам
سال میگیرم پادلیتسا کردم اونجا یا اسمس آبشی همه اما یا اسمس میره صاحب شستمونید یا کی دستگیری کنه در میخل یا گپ می نویسی و به همه در روی میکنی پادریاد همون چیزا 50 کاستا 20 کاستا 40 کاستا هم خیلی پادلیتسا میکنم همون время да همی رمضان نمرش در واتساپ در کانتاکت تلفن من سخرانید بود من هر کارتی که پادلیتسا میکردم هوایدم پادلیتسا میکردم خودت فهمیدید شیرالی چی حالا این کلادم خدازاده همو چیزا همو общество поделиться که میکنم انا و یا در نظر داره میگه تو من در ویدیو روی میکردی من طرف сообщество نمیزنم تو قهرت کرده تو بعد دیوانه ای چی من او چیزی که در تو روی میکنم و من در چند آدم در همین کانتاکتی واتساپم چند کسی بود همش روی میکنم و هم هوایم یگم ویدیوی آدمای گم شده یا یگم مثلا زبور خیریوی یگم آدم نیازمند خیلی ویدیو رو من پادلیتسا میکنم من خیلی ویدیوی هر گپ میزده کی چیزا من پادلیتسا نمیکنم یگم کاسلا بعد فوز اگه بنده به خطا نمیشه مقصد که ما هم یک بار خطایی کردیم خیلی راز ویدیو میکرد همون انسان همین کی برادر همو برادر یکی وظیفه برادریش اجرا میکنه مثال نگاه کنین پس اکران برادر تای رفیق تای زنگ خطاگی شدیدی و کی مثال تی در پیش مردم نه وایما نه هیچ اودا نه خپودا میگی برادر مثال همی کاری تو درست نیست همی کار یا بار وظیفه تا اجرا که گذر من همین شیرالی وقتی که همون خودت فهمیدی هم وقت من همین وظیفه برادریم همین آدم از زنگ زدگیم گفتگیم که مثال تو برادری من نمیخوام تو همین کار کنی برادروار من وظیفه ما اجرا کردم همین چیزا یا بردت رسوندم همین خیلی بود شیرالی من گفتم من دیگه قطعا نه گاو بزنم نه هیچی اینا خودش گاو زنه تا روزی که همین کارا بس نکرد من همین آدم نه زنگ زدگیم نه یگان بار پرسیدگیم شد نه سلام علیک یگان چیکارکی رفیقم بود همون وقتی همون کار داد رفت وظیفه ما اجرا کردم نگاه که میگن که مثال وقتی که میبینی خطاگی یک انسان یک مسلمان یک برادر مسلمان تا وقتی خطاگیش میبینی هوا با دهن گپ زن مثال با گپی خوب دم گپ زن گو که مثال همین کار درست نیست همین خیلی اگر که نفهمی مثال میگن اول با دست گردونده همین دیدی یا برادر درای خطا دای با دست گردون با دست نمیشه با دهن گپش زن با دهن هم که گپ زدی گپ نگذاشت با دلت او برادر تنه همو عملی که همو برادر رو انجام داده همو عمل بعد بین و همو آدم دوری جو این چیز مثال من همین برادرایی که اهل علم من همین خیلی فهمون بگن اخی همین برادر من فهموندم و با دلم همو عمل که بعد میدیدم به خاطر همو عمل شده همین برادرم مثال گپ نزدم قدش فهموندم ش اول گفتم همه چیز تا همو وقتی که همین کارا بس کرد همو روز دیدم که همین برادر مثال برآمد گفت من همین کارا بس کردم من میخوام خیلی من همون روز زنگ زدگیم شام خیلی که زنگ زدگیم گفتم شیرالی چی حال داری برادر خوبی تینجی مثال همون روز پرسیدگیم شد تا روزی که همون کارا بس نکرد نه پرسیدمش نه ویدیوش کردم نه در پیش یگون کس گفتم که همین آدم مثالی خیلی و خیلی مقصد که همین هر چی را دویده ویدیو کنی 100% گپ 100% اکا مقصد که خیلی میفهمیدگی همون مردک برای خایپ پای خیلی ویدیو میکرد با ویدیو را مقصد خیلی زنگ زدم قطعش خیلی گرفتم بعد اکران پس اکران ویدیو را محکم کرد خب این مثال کنکورسیون بسیار ویدیو میکرد اینا بیا که هم میگن کاش بشین راست بگو پرال نکه این غیبت نیست مقصد در لوبو گپ میزنم در لوبو جو قطعا همین لوبو گپ زنش گپ میزنم الحمدلله ما نه گفته گپو ایو دنیایی می چما رنگ همین برادرای انسانیم کنکورسیون را ویدیو میکرد نه که اخیر دا اومد همین کانال زکی فروخت در کنکورسیون من باید پرابلم دروغ گفت میگه که من در دیگه شهر بودم کانال باید شاگرد فروخته هزار رحمت دروغ بیرحمش و همون خاطری کو این دفعه که غیبت نشه و اوزی با میگه من در افیر تون گفته هرچی نه مقصد که برادر مقصد که وقتی که گپ زدی عمل کردی یا سیکونش مرجونم یا جمع از 139 آدم همی اکسا پرسان همی yok پیان اینه میده آدم اینه
نه حال امرا نگاه کنه اینا این هم همیورا توبه کنم خدا با الله قسم کدم گوشون کدم اگر همیورا امیر خلاص کنه هذا من اهل الجنه ان شاء الله به شک مودم جنتی ها این اینا پاد حافظو سه بار تماشاش کنم اسماعیل جون خدا جون توبه یگون کسی همی دوشیتت منکون پاد ات سبحان الله یا شب باور که شکرم بلند شد بانو خدا نام شکرش داشتم. یه خدا بگیرد فاتی بدبخت و حافظی پاد یگون مقوله یگون چیزی با معنی میخون یگون سروده حافظ بگی بدیل بخون همون میکروفون هم تا در دهش چسبوندگی موزیکای همه خشم که امرای من آواز ندارم همین سبحان الله این قدر به حیا شده پاد بود ای حاجی به همین هم بگم که هم جهت چی بگم نموشه یا حافظی که نه حافظی که چی بگم خدا یا نشید بخونه بکشه مشک بره خورم قایت خور تو 24 ساعت دریم کافه یه میخری و افیر بری نیمی بسمنده تو در کجا دیده حرام خری منن شیطان این میگه چی شیطانی کرده شیطان فامیلیت همین یک برادر مسلمان تا شیطان بگوی چی بگو میوره دیگه ما این گناه کبیره کبیره بله گناه کبیره بچه خاطر به خاطره که شیطان خداوند رونده کرد ای الان قاری بخشش بیاد شیگه پت برامندم همو حافظا را بسیار تماشا میکنی چی نه همون اینستاگرام ادرام یا نمیفهمش کنم یا پادپیساتش کردم اون پاتا ای بخدا یک روزگاه در نورک بود در سنگور بود در کجا بود نه اومدم اگه بخدا بلیت میگرفتم ابرادم میپریدم میرفتم اونجا ای خاک برادرها بکشد من همه خوندستم وقت صحبت در جواب دادن کمتر نیوداب نه من همه خوندستم برادرها بعد اسماعیل جون در ساندکی اسماعیل تا آخر افیر پیچین خوردسی پیچین ایتا تمام نمیشه برادر یا پاچکا نیست دو پاچکا بود دو دونش مونده قریب تمام همین تمام شده افیر میکشه ای خلاصه کلام که چی خیلی بای تو بگو تو سگرای دیجا اسماعیل در چند قبر وطن میرم یوی هر خی میرم 3 ماه 4 ماه 5 ماه اگر نه همه آدم ما تیز میرفتم خیلی چی نمیخوای شما در 3 ماه نخودم یک بار وطن برود دو ماه پس یک ماه پس بری رنگی ما اتره من یاد ندارم یگان بار رفتگی تا تاجیکستان ایروز خدمت میشناسیم تو درمی روسیه و در سمر تمام 13 سال شد اسماعیل 13 سال زمجا اگر تو ای شیرالی همسی فیلم میدانی کیه سید رنده بابا ایکو افضل شو واه بانم خدا قسم هوایا او انا وای همسی وای جوری در چیوا جوری سخت امقتی وای که امی گودکی من در خونی و در خونی ما اینیم خیلی کلان شدگی مردم بخدو یه حیا در خونی و یا بود من دم جا دید بود گوه اینم خیلی کهی میدونم بگو واه شیرالی جان یا 14 داشت 90 نه پریور دراز داشت فهمیدم شیرالی جان میگو میامد اچوک میکرد میگو فانم اسماعیل قطی گپ زدم باید اسماعیل بیایا فهمیدی فهمی گپ های فکری میدونم وای فهمیدم موکره انمو بابا وای بابا میگم وای نومی اساسیش افضل شو وای همو بابا وای همسین فیمنه ما در یک ایسیف یکمیمون یا جای خوندگیم همی روزی که یکم مکتب رفتگیم همون روز یا جای بدهیم سیزران دایه باید ها؟ در سیزران بده 2 سال هم جا اوه بده اوه انمو وای او رحمت الله ایکو رحمت الله وایش با بچه اما کشه وای اما قشلاق ما انا وای اسلام ایکو اسلام وای بوجه شونه وای اسلام ای چوربوغا یک جای اسلام دین
вай боҷа шона ва ё ҳама ҳаму гуфтиу гапо боҷаҳо як ҷода исломиддин исломиддин айку якти дига ҳамуҷа исломиддин я бачаак ки хеле ғавса ки чи пеш таксӣ мезад ленобод душанбе таксӣ мезад ози ҳамуҷа омадагай вай ҳам ҳамуҷа гражданин россияш гирифтагай хонаву дар дора ҳамуҷа да ҳамашон уҷа ҳама граждани хунаву дар доранд ҳама тоҷико ҳам бобо ду хона харидай ду та барбабар харидай ду замина ду ҳавлира зура уҷа сизран ҷои зура ранги тоҷикистон аст ҳама тоҷико аст я туй мери ку о дегои оши навор мекардан ку ку хеле тамом мешавад бо мемонанд дега ҳамин қовдан бисёр аст вай як гав мезанам хатишон чақчақ мекунам вай ҳамун раҳматилло я бародарай ку вай беҳад инсонои хубам ва ё дамо медонӣ чи хелеам ҷуръоти ҳамин бобо ҷуръаи худораҳмати отам мешуд инам падару агар мо ранги хеш таворим ай хеш таворам наздикем қати ва оилавӣ рафтомад мон мисол чи ранги ҳамин хеш тавори наздикай кунум хеле мисол байни мо вай набуд вай беҳад бародари сахтай вай як рӯз ман гав задам ки гуфтанд ки ҳамин шералӣ ҳамин ҷадай гуфтанд ҳамун вақтҳои ҳамун кору боруд буд ман гуфтам ки вай бародарай гуфтанд ки ҳозир мерем як рӯз пеш гав мезанем ман гуфтам ки не занг назанед гуфтам вай як бародарай беҳад ҳамуна бо пурсунуму дедам буд қатишон ягон гапи вай надам ман гуфтам бародарай о медонам ҳамин хеле гуфтанд занг мезанам мене гуфтам ман худам қатиш гав мезанам алоқа дорум ҳар рӯз алоқа дорум гуфтанд номероша ёвем тиемтаки ман гуфтам номер померша ҳамашиша дорум ман худам дед медонӣ чӣ мегуфт дед мегуфт ки шералӣ аз барои худо кадметра дай раҳ дуровардай ку ту ба хоҳиши худо надуровардай тура дар гӯшот хун диҳанд ана хеле гап мезад гуфтам чихшидага чӣ фукум чихшидай бародар фукум омадай дар ҳамин ҷамъ расидай ки ҷо чихшидай гарданам тамом шудай гардан наметавон дига ки ҷо чихшидай фукум часпидай дар пешонӣ ака исмоил мега додари маҳмуди ғармӣ салом мега қорира бугӯ додари маҳмуди ғармӣ бисёр гап назан қорира гӯ я ояд хона додари маҳмуди ғармӣ мега салом мега салом алейкум ва салом мега ки нашид бухона бурои брем аку дига меси анҷо тем гапо да уҷа ози худоҷун тоба кам немеш да чия немеш да иҷа немеш да уҷа ҳеҷ немеш да ҳамин ҷай ҳамаш бародаро апа хоҳарон я нашид шигри шуд ин устод ба пеш нависондаи сари дул нависондай номшаку ин бародар айёвонай и чанд сол қатим дар ҳамин россия дар ҳамин питер стройка кор мекард оли чанд сол шуд перебиват менам ту ҳамин дига ҳамаи зот одама мешиносӣ девнаму карӣ оли гӯш кохӣ ин бародар ин чӣ ташида эфири мо омада ина бо мақсад бояд хушомадӣ кунем айборӣ бояд чӣ нақл кунем бояд як чи айборӣ нақл кунем аҷура гӯш ку якум рӯзи кор омадагӣ ҳамин одама нақл мекунем тамом ҷура усто дар кор шуд ҷои кор да фаҳмидӣ хонаҳои чӯбӣ месохтум дастаи хонаҳои яхела кател ҷура ҳамуҷада усто дар кор шуд баъд дар тикток у вақто видео мекардам ку тиктокум зур буд ба ҳамуҷа видео кардам гуфтам ки я усто дар корай баъд ҷура ҳамин омад фаҳмидӣ занг зад ман нагуфт ки ҳамин хехай бекор мондам ҳамин хел дар питерму я бригадаем равем ягон хонаша метӣ кор кунем гуфтам ки майле халдинеса сахира медонам ин уҷа фаҳмидан чиро нақл мекунам баъд ҷура гуфтам майле хай биё гуфтам ба яке буд хай ҳамин як таксӣ қатъи омад фур омад салом алек кардем гуфтам хай биё бародар кора нишон додумша гуфтам ки метонӣ короче гипсакардон задани би хонаҳоро бардоштагӣ тайёранд бояд ҳамин хе полни стена якум дуюм метавад полни стенара гипсакардон обшиват кунем ба қафо шпаклёвка ба обои краска ҳам хеле ман гуфтам бародар метонӣ кор кара гуфт ки ҳо гуфтам гуфт ман устоми хеле короро хеле хай айёвон айдонда мардуми ёвон чӣ хе гапдоранд ҳамин гап да хона доранд тамом баъд ҷура гуфт ки
گفت که من میکنم خیلی من دست بیا خیر. گفتم مایل اینه برادر ما یک کلیت یک خونه را دادم شا کار نشانش دادم. گفتم خیلی میخم. گفت که ولی رفیقام قفا میبیاینو من خودم سر کنم همین خیلی مقصد تا اومدن ورا. گفتم مایل. بعد جوره اینا موندم همه چی را دادم شا اسپا را دادم همه چی را دادم شا خودم دیگه خانه با اونجا خودم در دیگه جاش کار میکنم رفتم کار. بعد جوره یاد چقدر اکم بود خطی میدونی کو اکم هم جوره یاد چقدر اکم اومد گفت که اسماعیل گفتم که گفت که جبیا گفت که او آدم وارگی استای گفتم که گفت انیخ گفتم که گفت که رو یا بار کارای ما میگو گفتم وایله با نمیگم من اکم چی گپ شده گه گفت که پروس رو یا بار گفت همون کاری هوا یا گفت یک بیندم همین خیلی آمدم دور آمدم همین خیلی گیپسا کردون سخت کردم که نگاه کردم گفتم که چه کاری برادر گفت هیچ نه یا طرف شد گفت قریب شدم گفت که هیچ نه گفت قریب نه یا طرف شد گفت خیلی نگاه کردم نه направляй دیگه نه پروفیل هیچ خیلی پادوس هیچ نکرده این پروفیل کو ای پروفیل گرفته در تای دیوار هم که بول دایو یا سواره سواری زدن گیپسا کردن رو برداشته در تالی همه سخت کرده بابا گفتم که دیدم اون خنده هم گرفت گفتم گم شد گفتم که بای خیلی گفتم که برادر تو خودت انیق استایی گفتم تو برادر گفتم انیق استایی گفت که من خیلی کار کردم چند ابیکت سپردگی گفتم ما خندیدم با اکم گفت برنامه الان دیلم نشد همونجا ای کار باز سرش کنم به خدا با اکم گفتم که قطعش گفتم گیر گفتم قطعش یا کار را سر کنه گفتم خب کار را سر کنه خیلی برادر نمیفهمیده مقصد استو نستایو نکم ای مجبوری نکم همین خفلش زور بود که همین چی کاری را میگفت چه مکنی میگفت که مکنم خیلی زدن یا میزنم جزیر میکنم خیلی گپ نداشت همین کارا کرد نمیترسید نگو میکنم واپشه نمیگفت میگفت اینمی فلان جا رو هم خیلی کردن در کارهای تمام میگفت استاد میکنیم شد در حیاتش نامشم فهمیدگی نستم میگفت که میکنیم شد تمام جا دارم میگفت میکنیم شد و جورا همی ده که الله شایده همین آدم قطعی من 2 سال کار کرد 3 سال کار کرد استاد شد باور میکنی همین خیلی مثال همین خیلی اون مجبور شد استاد شد مقصد باز اینه که خدا زده به مهر شده استاد شده به مهر شده چند قشد من ندیدم شد دیگه همو لوپای شاگرد همو خیلی ای قطعی این یه چی میخندیدم یه حادثه بود به خدا یک کرو میکرد که و جورا همین اویلی کمه گرفتیم نه که پلی زور کار میکردیم این خود چمال همینجا با گازانه پلی زور کار میکردیم جورا همین اویلی کمه گرفتیم و همون روز اینا به پل میموندن گفتم بچه همین شما پول میگیرین چی کار میکنین روزی من استاد تکنازور رو در تاجیکستان 20 آدم دارم تکی دست دارم تکنازوری تو رو میدارم تو باید یکا وقت استای کچ استویدی نمیشی لیکن من این خیلی جواب میتیم همین آدم یکا وقت استای کچ استویدی نمیشم فهمیدی استا میشم نه که استایی که کارش در تکنازور گذاره و خیلی استا نمیشه یا تکنازور رو یکا سپول بیتی یا که تو تکنازور رو گوارید بکنی یکا چقدر با کارت رو قبول میکنه ای توبه این روز خیلی گفتیم خندیدیم خطی شیرالی برادر خیلی بود در روی اکران صحبت نمیکردیم خطی برادر ما با یک گپی دیگه داشت یک گپی دیگه داشت با همه نیای همه نیای بکو همه نیای و از این مایل با یه همسیم که دیگه من قطی من بود فهمیدی
وای جورا اینی میخلی اینی میخه بانو میخدو اررا میقپیدم اینی میخه اررا میقپیدم میگفتم اینی چورا دیدی خط میکشیدم شاید نمیخه خط میکشیدم میخه اررا به دستش میدادم میگفتم اینی نه اینی میخه بر میگفتم فهمیدی اگر نگاه میکردم در پیشش راست میبرید اگر روم یعنی ما میشد یا یگون میشد مد کجلا میبرید یا حال زور داشتم خطی وای واقعا 8 کس بود 8 کس مردا گوری در بین همه 8 ناس 8 کس اینا گاوزن خودش میجا دای در بین همه 8 کس یگون توستو نبود باور میگی یگون توست ابوی زدال در کورا یگون کس ابوی صرفا نمیره همین یدیش یا تبد یا حمید میگفتم یا تبد هوای خیلی استو بود و میفهمید هوای تمام دیگه یگون کس صرفا نمیره استوگیره یگون چیدا یا حال زور همین خیلی کریشه را زدگیم کو تنکه را زدم اومدم خیلی کاتج بازه کریشش زدم شدم اومدم اینی میخه باید وتیرکوی پروی کریشه را زنم فهمیدی همین خیلی وتیرکو رو باید زنم همین خیلی تنکه اینی میخه خیلی اسکاسوک داده گیده ایقدر باید بری روست کنیشه اخیران تنکه کی همین لوی چرده که و یا می بری روست میکنی و وتیرکو دادری نوای ادیوات میکنی سخت میکنی تمام همین اسلام همو حوصیفو اینی میخه خطا کشیدگی میشه میخه بلندی دیگه میتاجو که کریشه دامن میخه در تنی لسا میخه قپیدگی میخه استودگی منو و ای بولای تنکه استودگی بالگارکا داداتش میخه بریده سایا میخه ما همو خطا نگاه دارم که کجالا نبرده میخه راست باید میخه راست بریم و تیرو کدروری میخه بریده سا اومده سا اینی میخه آخرش من اینی میخه تو آخری هم تنکه اینی میخه گوندگی هم بریم بود میشه تمام امی کسی ده همی ورمیا کسی ده همی ورمیا امی خیمانن فایروت کرد کن امی کورگارو فایروت کرد الان شاید اینیم خیلی سیکون تایکو اینیم خیلی سیکون دیدیم خیلی نگاه کردیم امی خیلی ویو شد امی خیلی کو بالگارکا روی امی تنکه دایکو امی خیلی دویدگی سه تنکه را امی خیلی پای کرد کاره که شدگی باید بود که کریشه بلادی دا امی خیلی قهرم کرد یکم نمیدونم چی گفت همسیف مایوخی میخل گپای بزب گفتم شب برو مادم تنکره هوی کنه گفتم هوی کرا با وای او تنکره برای هوی کنیش کو ای بری بالا اول کانیو کپال نی هوی میکنی کانیو کورا میگیری تنکورا هوی میکنی با برای او تنکره علیش کردم باید همون ریا دا پال نی هوی کنی با او تنکورا علیش کنی برای خود 2-3 روز دیگه با از برای روی بالگار کرا دو سه روز دیگه با دامون کریشه کار کردیم گفت یو گپا چند وقت دیگه منگیری یا حال زور بدن آخی عذاب کش خلاص 3 روز دیگه نکن بریگاد زور چخ چخ میکردن بچهای زور بدن یا کارتای ساوزاک داشتمانی خیلی کارتای زبربانکای ساوزاکای پیش بود که هم خیلی بود کارتی دوی میگفتن پلی او کارتا یگو وقت تمام نمیشه اینا اویلیکاشونو میگرفتن همون روز خونهاشون روی میکنن خرید گفت یو گپا تو اویلی که دیگه شده نبو هم راست خدا همون کارتای من بود پولی همی گفت یو گپا هم قرض روزی اویلی گوشید با حساب بکنن با تو اویلی که دیگه با همون پولی اویلی کاشو قریب هم خیلیش آزی میگه در تاجیکستان تخنازار شدم شیرالی الله نگهبانت خیلی صحبت کردیم چخ چخ کردیم با انشالله الله زنده باشی پناه به خدا خدا احتیاط کن اوضاع نمیاد ذره تلفنی من 2% مونده حال میمره من خب باید برم اکا الان نگهبان تو باشه بانگوره عزیز لابا یکا Pagani az am silkanami partomu diltimo soğuk şes başdan amca asar panodama ki kadmeş nasreniş boşa da am silkay muhabbet roye YouTube'da گپ نیست Muhammed Sibir tane medroye گپ نیست خب من اسمال جون خدا حافظ برادر و الله مال نگهبان خو